January tha piang te hian mi reng an thek en deuh top thina tum an nei sanga an la serious thei hle bok hote te an thik thu a chema viau ani na an thok rima tho chua nei ngei an tum thrin mi an ngai sak thiam hle a ina om nuam ti tak an ni a hlim taka om dan rang an tha thei viau bok mangai na lam an zirna sa em thina rin om takin an om bok thrin khotlang thila thiam na lam an ngai poimo ema ma ni inda that an duwa an romantika mangai na thu soichu ero an harsat hle thung thil an ngai tu ril ema an sensitive hle trin felfai taka an duwa thil reng hoi hotu ni an du bok trin ani February tha piang te hi ril rukom ching tak an ni a tum sang tak an nei bok life change nuam timi an ni a an huai sena engemo in soi theina mai awangin an jam ve ngai lo an tuma an chiang em thin ani an ta na tangkai tur ni lo an thre ema an za omin an rin om viau thin bok an finga an ngai tu ana lan chua tir dan ngai tu arang chi an ni boka mangai na konga an nung chang amoi ema hlim om takin mangai na an mang thiamin zalen taka man an du bok thin thiante an ngai sak thiam hle a an ti langai em lo thung mangai na tak an duwa midang pui na an du ngai lem lo an ngoi choin an zak zuma an in ngai tlom viau thin bok an ngai tu na ti hlo tin an tum tlak thina beiseina an nei reng bok thin an nun chung ril le pon lam a romantika a hriam hrai tho bok ani